येले बुगी बनेको कोचागो दो गुलाथो पारु निसेन ह्यागु बुगी गुलाथो बन्चमी खुनु कोचागो ख दशमा गुलाथो पारु केनेमो सुथन ढाप्न अन्तना मतया ह्यागु रुते परम्परागत बाजनिसे नेकु पुया बगी हुनेको चलन दु मतया पा कागुत्वा सौगल बोगिन ह्यागु ख सुथे द्य तुयु मजुले बोगिन ह्याकेगु चलन्दु बोगिया नापाङ्गुदी पुन्चली कोचाको खसा अनलिपा निनुयादी नागबाहा सोनुयादी वल्खु कन्याद्य पेनुयादी सिन्चाहिती कोचाको ख अनलिपा पञ्चमी खुनु सौगले कोचागुको ख न्यानिथा मतया पा कागु त्वाले मुना छन्निय बोगी दिकुको थासे बना मतया रुप चालिगु परम्परा दु थुकिया तहे बोगी थाइगु ख तुक्सी गुलागा द्वितीय खुनु भाद्र 15 गते सौगन मतया ह्यातुम्बुतु